Bismillahirrahmanirrahim. Gelin insana emiru bahsa yaşama gunda bikin ku beri çawabu ku iro çawaye şka beri baş bu yahut ana başı emi değerlendirme ku paşi emi bikin. Ek ana emrevan ji 20 berjirtire tişta nizanin ji tariqey gund hema vî awayî bûn fakat ek baglebi emrevan ji 20 berjor sî berjor be zanin ku berê yaşama gunda çawa bû. Mesela berê li gund hemen her mal ya pezîvî hebû ya dewarê wan hebûn. İca jivana mesela goş net kirin, mas net kirin. Efendime xura bejim şîr bu, penir bu, kıymak bu, qeliya hoca çet kirin vesaire. Avana giş jgund karşılanmıştı bu. Hiriye hakeza mesela tkirin heyf tkirin ba'alif tkirin minder vesaire. Kıyma çet kirin şura. Hatta didan merve xo, didan zeyiye xo, qize xo, kore xo vesaire. Ama maalesef İrvan tiştat tamamı vi jbajar dikirin. Başı hadis vakak megu hemen her mal Türkiye van hebun, Şamiya van hebun, Qaze van hebun jxorayı şerjet kirin, o jmevan arayı şerjet kirin. O xenji vi bol hekat xarin, hekji tabi sağlık rapor başa mevan ku dağıtın jvana Türkiye malı şerjet kirin. Ama İrvan maalesef بقول ya hekaş bajaratinin, بقول ya piliçaj bajaratinin. Hatta özellikle kaza, tütkaj, Portkiye vancana nazbali fajçet kirin. İca İro vakak mego tevş bajara dikirin. Beri lügun hemen her mali ama dıkhattık bunaciş xora bahçe dağıtani Fırınkiyavi, İsotayı, Balicanayı vesaire jmale dahat, jxora aşk zikir, jbu zifstani jeltani. Ama İro maalesef bana tev jbajara dikirin. Beri gunda, xoşya gunda abuk, meri çu gunda bustan hebun, zebeş, petih vesaire maalesef İro gunda vanatının jbajara dikirin. Beri gunda bahçe meyve hebun, Ligori gündi çıbatna jiyane, eğer mişmiş buna, arung buna, sev buna, hirme buna vesaire, jxorje duxarin zarkiyan pek keft kirin duxar İrvan maalesef ana tef jbajara jmana vadisinin. Ligunda kizek kuyaşevan de bu 9 sal, 10 sal şura dest cihazat kirin, şura cihazat çet kirin, mekuka, nika, şişke, darık vesaire. Hem pe sebraman dağıt, o çünkü derecevi poşete xo, el işi xo, bxurat birin, şura çet kirin, hatta niku yaşavandı bu hafda hacda, şura cihazat tefeki çet kirin, hazır dikirin. Ama maalesef İro, van cihazat tefiş bajara dikirin. Yani insana Lügünd hemen her mal tendura vi hebu nan de tendure dixist. Xenjvi selavan hebu, sela kevir hebu, kuçkevan hebu, şambaraka çet kirin, nane sele çet kirin, nane şelek çet kirin. Maalesef İro nan jbajara dikirin. Delva nane sele da şambaraka da diçin lahmecuna jbajara dikirin. Beli. Beri yani insana ligunda hem coş bu hem ji malera aburera tişki baş bu savar dikelandın. Kabak savar dikelandın hem zaruk hüvez cahi hem dore çün dağıtın aha medgola sitla falan kes vezü bikele kanki danuk abdının me keyf dikirin me coş dikir. Uy savar dibirin ser khani rahat xistin ba dikirin eş dikirin dibir dingi savar çed bu, hurik çed bu, dan çed bu, bana tabiş mali dağıt. Ama İro maalesef bana tevveki vi jbajar dikirin.
بري كود بو زبستان هر کسی حاضری خود کر شبه مالکی مثلا هفیری خود چید کر گازی دکرن دگوت اولا ایشا مالا فلان کس شحیرا دبرم یار مالا فلان کس دچرن و داری اگر ساعت کی دو سه حتی نکوی هفیری بقد آنا تف دورا بلکی وسایل تشکیرات خستن لسری شحیرا دبرن اما مالا سفیرو شحیرا جباجارات کرن برای نیسکاجی جگوند قارشلامیشت کرن هر کش خورد دستار کفر داد دهیرا باد کرن شوربا خو جگوند جماله قارشلامیشت کرن ایرو مالسف نیسکاج باجارد کرن نوکاج باجارد کرن برای پیرکا به شیشکا قازاقا چت کر ایلکا چت کر آبکیا چت کرن لپکا چت کرن گوری هری چت کرن وسایل خورا چت کرن سلام خورا چت کرن زار خورا چت کرن maalesef ایرو وانتشات تبش باجراتين کرن حتى وان قازاقا وان ایلکا وان گورا گواکو کevin دبون دقتیان ایجا وانا بنکی وی در دخستن تکرن گلوک توپ تکرن دبرن باجار دکرن تجک رنگو تجک چه دبون maalesef ایرو اوج میدانی چه بری لگنده که خانیش خور چه کرنا سرمایه‌وی حاضر بو سرمایه‌وی خالی بو و بیراوی بو و کاش خواه بو لگندیا مثلا چه دکرن ایچه داتن افدو کلپیچا دبرین و پاشا من کلپیچا تانین به کلپیچا خانی رد کرن او خانی کلپیچا زبستان گرم بون هاوین هینک بون ایرو maalesef شینا وان کلپیچا دا پریکتا دکرن تولاد کرن تابی لگنده چیاجی به کبرا چت کرن çünkü کبرا حاضر بون سرمایش گند بو کبرا دبرین چت کرن ایرو maalesef گنده چیاجی تبالاد دیگه که پریکتا چت کرن تولا چت کرن بله لگنده her mal her hinki gunda henek mal hebun lüvedere insan top tubun zibistanı lüvedere top tubun havini lüvedere top tubun şura haber dudan şevi zibistanı diriş hinka mesela dugo hinka çerak dugo baver bikir hazar qazvan dizi ilo çetirbun kana ahlaki insana khalalne dubu maalesef ilo buvan dizi televizyonu ahlaki me insana kharabiye ahlaki me zinaj kharabiye ahlaki sabiyaj kharabiye çarhab insan bavrunani بری لهر گنده که اگر مگو فقیری پر بو من هر گنده دا چفتا هر کسی هبو ایک بچونا نیچیرش خورد چون نیچیره صرفش بو که ایواری شیوه خوب که گوشت چون نیچیره دو چود کوز که دادما ساعت که دو شو وردک که کش تانی شرجت که وی زار که اطبی هم تخارن ایرو جن نیچیره را دو بجن سپور آفجلق سپورو وی هر araba lüks suarij bedere her 100 kilometre 1000 kilometre düngu da indi çuvarda ka bevine çıkavu ka bevine ve tabi bu kuca pre insana pırsın mesela gelecek jinayın alvedere derin ki katliam derin hani ama ibere sırf bu kharna düşün neçiri necbu zavqi hayvana bu kucinani ama maalesef iro vahabiye beri yani insanlar lügunda herkes derket serxaniya le serxaniya razan İca le serxaniya eğlence kaviye bu canım zarı kumetgo ma Kur'an miro şifa hoca serxaniya bukun hem diketin navaciya mehval asimanat nerede go avlaviye konka seviye medgo avya re kadı zaye avester ke serka şevaqe avester ke insan navi çi akat ve serke dibini ama maalesef iro tabi hindra razı. Bari zaruki qizik ayrı çkhura dileystin nava hafda zaruki kurik ayrı dileystin mesela qizik bu morik dileystin evci ara xoda beşarto ke dileystin hinki tişte wan ne bu mesela şkurt maluk ad gotin vesaire kurik ji wilci ki topu buna bukhara dileystin bi kapa dileystin bi bişkok dileystin bi top dileystin nava hafda
Dîsa veşarto kej lêsin vîya wema îro maalesef zarok tên bahevdû jî zilam tên bahevdû jî nel bahevdûne çünkü herkes me em telefona xwe nerin. Me heşî xwe mejiyê xwariye. Yani insana berê li gunda gavak davet kî çê dibû zilam ayrîş xwe davet edgirtin li alîkî li ciyekî pîreka ayrîş xwe davet edgirtin. Hica özellikle daha berê zilam diketin destê hevdû wê yekî kilam kî bigotina wê êdin lê vegerandina wê yekî bigotina wê êdin lê vegerandina bî away bû. Pîrek ji nava xwe da kilam hat gotin vegerandin. Vê paşê Elbanê hatin mesela bi Elbanê melxur ber Elbanê davet digirt. Hezar qat ji îro çêtir bû. Îro li duyên saloniya pîrek û zilam û xerîb û nas û tevvek nîvtazî minek pîrek wala nîvtazî ne mesela maalesef yani o tabii hev diraqisin keyf dikin filan dikin saat kî dido. Ama berê li gunda nebûye awa bû. Berê li gunda gava ku cenazeyekî çêbûna, gava ku dawetekî çêbûna her kesî haziriya xwe dikir wî di sê rojî xelkê mêvana dibir malê. Ama maalesef îro ji bo davetê gunda jî ku gunda hebe û ji bo taziyê gunda jî nan ji bajara tê. Berê özellikle zivistanê serê şeveqê mala herkesî şorbe çêdibû. Wê tê xistina leganekî nüfusê malê çend hebûna zarok, pîrek, zilam, tev me bi ewre me kevçî wê leganê dixwist û me dixwist devê xwe dixwar. Pir jî xweş bû, pir jî bi team bû. Ama îro maalesef gerek herkes tebeqa wî ayrî be. Berê me nedigo ez filan tiştê naxwim, çi bû naşîv ew bû me wî dixwar. Îro serê şeveqê te nerê ser taştê li gorî mala qet nebe nede çeşte penêre, zeytûne, helave, rîçale dedî yekê were bêje ez ê çi bikim. Em ji kurê hatine kêderî gelê însana. Berê zarok 4 heb, 5 heb, 10 heb li gorî ew kê dedî wê doçeka dayîne ber hevdû em ê tevî hev razana. Qe xema menîn bû Watêm ber hevda me xwe dirêjî dikin meşxula meselo ku diko tişta diko em dixew da diçûn. Maalesef îro herkes gerek cîvî ayrî be kes be kesî ra nazê. Berê em li ba hev bûn meşxula sohbet dikir îro em li ba hevin jî ama maalesef em ne li ba hevin. Çikî herkes me em telefona xwe nêrin, em televizyona xwe nêrin, em tableta xwe nêrin sebî jî herkes anî. Îro dîsa baş e. Elhamdülillah îro dîsa baş e. Bawer bike cana min naxwaze ku bifikire 20 sal şûnda 30 sal şûnda wê çav yani. Ana sebiyê me gişa di salê sê salê telefon desta da yani. İca ya Rabbi Sonya me tamama bi xêr bigerenî. Mixwest ez berê û îro bênim meydanê kinî wî ev berê hemen hemen her tişt ji gund dihat ji mala wî dihat yani xwe ji bajara dikirî tişekî pir sol dikirî cil dikirî xwarina wî keş ji mala wî bû wî qarşılamış dikir. Ama maalesef îro her tişt em tembel bûne mij bajara dikirin. Hûn te bimînin di xêr û xweşê da hûn temam emanetê xwe dabin.